Hi. So, hvad kaldt du? Okay, my house, sir. Sémas. Wa jew le réites nach fecinn cólín, tíir tú leis go mé rabba sí a dhear gan í chlách. Ní bheith ceat na mámaisteach í des fá se sin neart aige. Tú géist go héimas? Hótál, óidear, mis leis se. Ach níos am cente fyrir deolatáid, ach go bhuiice sé. An gorá hémas íráid, an gorá. Am sé bhacht ní he ach an frigin mí, ja. Ach í lein go se sá chance sí le kilovéke, ha? An bhú de se go gála de a chúbhíide trábe go a hiíl. Ragús mará. Mám mu se go 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 leis go choín, há tú a gí techan chumsagus rud cé hasíanana. Se a go hí éis penna ní chailechaí. Sinní bhá tú caiinte a hémas beáid. Má sí nach be a doma tú sí éis senarú mar ráin, ha? Hey. Oh, jeez, mag het zien naar Goyer. Ja, dan mag je aan de squeltje. Pierre, kom uit dan nog wel. Begrijpt Celine die machine wijn. Ja, pak je hard. Zeg dan bijna zo wat je aan je draai nog niet eens heen nog wel. Hey, is een tijd dat kind. I mean, niet aan het was het talig. Weg over zijn shop up. Al is het jog al aan gaan. Plan, toen is je gewoon een korte piece of crack. Right then. Block lead en Jerry Shockman. Aaron Tear, go Homeland, Koepel Club, Gachrod. We willen allemaal. Niet screw hem, Robbie. Oh, come on, 20 minutes op this. Jura? Je zegt er een toch? Right then, rock me some more. Niet gewoon met haar asking Jim Mort. Je hebt me durf tijd naar zijn lijn te zien. Oh, no, come on. I mean, nog jarg me kan volgen de houtje shin. And anyway, Kehoe Garden shoppen er wie sheets in er zeer. So, nog geen sheets in wat geen ritje. Nog, schijnt kind hem naar mam. Nog daar en niet samen. Liam, ik koor toe lesje dat had. Niet ha. Niet eens hadden we mis moon aan joggen bij de lofshog of piece. Niet hadden we gewoon heel gejoggen shoppers. Well then. Right. Jen moet je. Cool. Slaantje. Slaantje. Oh, Joe. Oh, ja, listen, mag nu om te gaan dat chesha. Esked nolig. That's all right. Oh, tá, yeah, right. Okay, tas theme om skedle laten macht in studios gemech verwonen klorach en rave half te gaan nolig. Kindje, van second year, hoe mee zo goed. Fion agus fésta choras crack agus bhfuil dó dhéag seol me isteachn bhílí siúr le champagne ar naisce. Bhí í linn mar sin íhan na mílíise sa chúchaint café. Catchy is dócha. Hei, Bernie. Vi sé tjo fokk I hartam. Kull mes wuset jet kull sett slachter Nordland nolok. Wel, feder, man er visslet, ni ma gercht al roa. Ha? Kull me fysser doktor heis? No, ta ma kert, ni lang dokri. Just, kamera di hog grey. Right, Bernie, right. Goed, du kindje neus? Ja, ta, gramad. Man wist laat me aangenoeg. Geen laat haar. Neil tadde gefeder laat raw hier. Geen te maar really boere. Wie maar al te sure. How's hem Jimmy en nu? Met nothing. Oh dear. The clichés are fad. Well, is dat haar rudde behelle wie me Gary gan Ibroch ruddy amach idr an bertiging. Me hain agus tú hain, misise agus tosa le chéile. Ní credim go néonthe le héid de rud súrach. Well, it's coming on a cliché kierna hosta with hen, major she had the ocean line. But he hen had also gist come who got to hen instead or not etiquette.
She'll came fog will to a kind lumber show, huh? Care to a geary or a raw. To quillwood crackle or Mahamu. Yeah. Come on. Mona fish the lad. So sin é, níl te geir lord faoi fiú. I mean, bhfuil te geir an bogúmána go dé? Right, well, bucí má an áirt mar sin. Okay, well. Ja, ik het was zo verder. Tá slad war gan wacht ará. Tá leap chuig mar dan súr go jo. Mes go moet kan spé rom verder. Hyn mae gyda leab o was y siwmro sy'n hanno fod, ia? Níos an Catherine choínte. Tá si go seinle si ge. Ní mí lena.Áine man hinnig sta géid aáir a chleig. Me han an brean amach an áteáin. O ie, fi'ch sy'n taw. Ond y be ceirsteach ar bob ag ynoch fi. Ni'n mysio gyda'n amach let yn y siwmro, maar wel ni'r byrnig yma. Wel sad, bel yn ffamach ti'n podd leties na waties. For God's sake, Fetter. Nach wel burning an brean amach te heen. Wel sy'n eich hapens tas yn ys, ach ni'r sig o mair maidyn. Na fetach mae'n gael an y mair, ia. O, wel, fi brar am hyn ys rabig o'r blau clir. Le'n dyr siachtna. Esa, sodar o diawlu tag ymwch dyr eiste art. Ar y sgwyl eisiau Fetter. Nach me siarad eisiau ristio dŵn. Wel, fi sŵl am ffang sosga i dalwn. Mach sy'n cercl o'r lipsi. Brian o diam, ta ffragroch di'r ta siwpa sio. Geth fi fyrnu i godol o tad i e. Fe byrni taw. Sy'n arach morning sickness. Nach sy'n nodr gymaga. Karin ta sŵl a pasti gan misa. Ach, wach yma, le am a ga a hŵl heni. Wyl im i behorst wyl. Sbed nach ramach indigestion. Byn siarad gyminig. Caploreni, expesi taw. Tá'n ceart ag liam o Fetter. Beor ti'n nis mwy mi di fer twyd o chwaint a hyn. Agus gynna fe gred a sŵs ag sys y stairisyn. Gwyd warw hyn. Le. Jo, mi sy'n chwydiad ag yn stoff mos stor, right? Mae fferi ni liam. Gweli Fetter. Mo shed y hyle. Y drial e fe beg ar un beg nis ffaid i le liam. Dw chalin hal gwrs a braid y siopagol. Ni mynd i gergo darlo sesyn. Ni oes haid difriach dy bywyd ac haid i'r mysio leisyn. Mae'r ta intindyn dos was ag imach da ddian. Ach beg ydy gwch ar wy'n ti'n i'r Fetter a mech mwyd beg ar un beg beidiach nis tisgan i leis. Wel, trein al lefang ar yn darla ffihid. Ni Sam, yw'ch chi'n meir. Ti'n gynnach mach? Guys, ons gael i'r ffisiol yn lachwyl, ha? I mean, watams gerot cha yna. Is gewoon aan de kaart at least. Ja. Ni goed aan man schie. Eens. Kom over maar tams gaan kom cha rocht. Wel sad, mae'n cheart i lygad. Trein am ar sgro. Mae'n rwg o twlin. Mae'n mwyn bachonio. Is ceir fwy Harry? Hot am hen agus Harry brem mwy lai hyle. A hanner o dwy sy'n mynd cardia tynnu, but ydy a hadrin. Tell me about it. Ie, ag ma'n gweld y cardia sy'n mynd i gwmwn ysgol, a han fod yle. Mae gyd e ffwy a han y carem. Gyd e'n cyr o clawster mi. Cai tú leir le Harry Hollows is féidir. Inis go nach sé má an. Sy'n ym haftal awrcyd ha niw o'n vortlis. Cai tú éile, cai tú aig go hortar. Ní mó se bha hén glach wem sé. Te nach mogan tú is Jack linne. Gotí go tagan si bh réitach. Le roi mé sin Robbie. O dy cynti, cwrs faw sy'n ond a handel ti. Fiber Bay. Robert Heg. Ger tan yswait. Tá grúpa de heisiir géirí fannach snutí saoire gin cookies. Tá súla gom go méid cuí cartha ar na cechanna faoin am sin. O, tá cwi cwrwrwg sy'n hana. Maithe. Well, a lady go winal te gevan shoot. Rocker hine comprise lumpsa. Dit hortenus. Ara ketarum, Ali, shna ketarum. Rog will first send you the shelf kenna. Ha. Agus na hwal? No, ni. Oh, well, kind of better. I can all ken, tam she kenal gal machlish. Tá sé crackal to me, ní an ráláh chun le gehéin, ní me gur a gcuich eí má faoi. Se go dénta far dhéanú se. Tá eí gunne daoine tá gobar le chéile fe gáil amach le chéile. Ní me gar go mar se le rá gní ní bheglach nach chuil mis soft professionta. Sí dúirt amach fútas fao seán ní slúche. Oh well, ní bheith áhar gara na bíci ní smó. A de hin bhfuil hena go séna gala heile ní smó. Cúirt? Well, teas go a dóid an sé nó ar a luan hógáil sin? Yeah, tás. Well, far se Harry is gan stitcher a dressing gan si heisna. Agus ní haifad a professor le a brúach a dtín thuirta bhí arin? No way. Oh, come on, let's go. Well, ní sé grána, right? Ah, Sheila. Harry.
Ó bhharnaí, ceach bhfuil túna is tóir? Tá má tánis just bíon maidid sin chi cín zechar. Sin méid. Bú tú gear an nordéis nach chu tir ballhfuil? Beidir marach feidir. Right, ní nach a chaíar a bhharnaí tá sa sin na stóí. Cé. Gramad. Nis sin punt fiche le dal. Na, gur mé mat. Slán. Hello, Bernie. Hi, Ciara. Ain't kill. Na, níl. Tá mas gnóch ag nám siad an blian. Ja, tá sam. Henach sin bheith gobarn seo rin nolag. Bheith mis for desan. Ja. Bhfuil éon fleanní le nolag bhfuil tú go le bhil go háin. Níl, tá facht hart. Cé bú té? Well, thug mar chum dal go Lanzarote leis. Ó, agus? Ba an gur fan nua éach leis sa bheith me sanálach. Ach tá Jason taréis chuirt an dal go lí leis le nolag. Ba sé sin go dés? Ja. Ar leid ní bheith le tain? Ja. Slán, Bernie. I just want to stand again. What's that thing? Now we made the goal. I've been cracking my but that's all some tada, you know. But that's that thing, you know. Harry, ní gáid sé bhíú gom. Hiag le an rair bhíon. Hello. Hi, Hile. Sorry, Neil doch her dirt mission. Look, sure, na come. How will bum to it? Yeah, but McCreaky check in second. Éimi leat, críoch ná mé sé seo. Beidir go mbeidh teach land ag Robbie's ar a dagam. Right, okay, thanks. Croch leat cean, brána ríd. Ní ana sé dochar a betar cúpla ponta chaúns, fiú bháinnig díiste. Brenna Louise, níl simá leid am a bheith bháil gan Jim. A gur amhead mar sin hénas ach a bheith dína imrí fum. Well, slán. Peidir, ní chréte ce dúirte scotín sin. Dúirtí gur me sean agus ráir. Mis sin ráir. Níl nach cúpla ponta an dochar de héana an ribberó beis. Tú géiste charbil am Peidir. Ja, ónum sa bhí tú caiinte bhide be? Peidir, tá tú mír sí leilinn sin, bhfuil le go réid. Níl óid, níl. Ba sé Peidir mar sé a heile inis chuma, Bhfuil bailinn sé le Bernie. Bhide. Bhide tá imrí an fú. Tá sí huas an sin le héna créatúrna sé fan nálach gon duine betúir teí. Bhí me cumrú go mu deas ruda. Bhfuil gan meachtas asásta, chuníarach mu dear a heachta teach sa teach seine le nó. Lá nóla chuéine bhide fú. Dí tá mu de Peidir. Tá lána tíin, tá mámas Catherine. Heréach nach me te ande chu éidir gailín freis bhúil tálaí. Agus é léimi bo chumá. Gur síos beag an iní me háí sin. Níl me gur dhéana roiéis chuis go dú chuána cí bham. Tá sé fear gur fanna ar an drop ar gúna. Hello. Hi Louise, fuir tú cuppa tacht fad lís go móta sin sin ar an desk. Nis, scuí leis na rálaí. Tití me? Ní hití tú tá sin seo a gréach chuin alert. Nis nach chutí na go. Hello? Tá, nó me demáin. Darren, tá glíoch go hána go te tógé agus tuair me seir de Vanessa. Okay, Gramad. Leis tá Jenna Tau, chu me sus písa eile. Ná chur tá sé go bramatá sé. Tá sé chéintach na flabítáis tá agat. Hello, hello. Louise, ní duine bin seo. Nábach, but tá sé bráinach lééis do reis. Nis, is féidir an workout amnáí an amach le dearafar leis a bolach sin agus cean an tóm chuma tá system anhhagam. Cin fannach níann tú héana an system céine. Cain tú ná deolta, tá sí dionna tre? Just siúlad. Ó siú. Tá hé má agus na Wellington, ha? Bhfuil bhí me cumúsad go maiilne cuppa fuchan ar meall. Á fuchan. Trá se go hiú. Tá chu mu siú bheith
Gúta sa curán sí mi níos le gana gorí, ó tam siú gur fáinnig go bhánar sa dúcha. Chuimbe gur leis sin martaine na heisrí tamún sin. Agus ní féidir leis na agus a cána hógeál. Yn cadal wymsio. Dig yn ddwrs ma? Wel, mae cwm yn cwp cael o'ch gael agos. Chi di yn y cafés. Nog mas bab. I mean, ce watch di yn gwni beth fe'n mwysio. Dach yn gwneud. Dach yn gwneud ma ffringo rhoch o beth, ha? Na cha'n cher yn dyfod eisiau chwrt na'n ffringo license. O tam sy'n ar o dymoled. Mae harni'n tys y gordyn os yn mwyd o hyrmsa. Te hym sy'n chwysad. Diolch yn mwyd yn y hestri eisiau na dyn wylen yn dyrwm. Da sian i'n siogus, da sian i'n siwgwyd. Ach, siach, na dwi'n siarad yn teiriacht. Cymryd am sy'n gan tachar o hwg, se? Ach yn gerin roi, sian braf o cyn o fe, na chwe. Ach, no, fecym ti hys y gael wysgach. Sgred esig yn y hestri eisiau. Mwyn mwyn ti glimwr. Be clws y tîned. Dig yn ddwrs ma? Sige. Wel, da roed yn ys, wach yn boed. Dysyn y tiwng, dysyn y tiwng. Cámara agad me súil go mór lei se. Ní heag mé rud mór so in nol grééis an ciúnang ná. Ní éite se bheitcha ciún le or san fála. Be ní sfer sin kinse. Chéan wat mór an seachfuid sí hart ggóil capach agus brenn telefís. Sin tíidir ar bhta masú leis Jason. Hello? Oh, hello, Carmen. Yeah, tá sin seo second one. Tom, Carmen ar bhón that's... Carmen, do me tíocht. Right, Jason. Hello, Carmen. Hello, ce bhfuil tú? Ce bhfuil Dylan? Oh, ce tá cear? Well, níor hena si leis sé díomh ag taistil hart. Well, cén fanna tagan si... Well, ní sam ce is féidir am dhéanam mar sin. Cén nimar atágat an sin? Oh. Well, Jim amachna bhar mar sin. Se. Agus curs cartar am atá niver agad. Ok, sláán cearmar. Agus grá mór de Dylan. Bhfuil sé ceart leor. Bhí cum thir gur sé faoi bhróda chéanna leigen. Tá sin is librí ó chaile mám. Agus tá fáimna le Dylan. Sais fáimna? Well, tá sé ar mór chuid bhaicinn dig an tógus. Ní réitin sé sinna Dylan. Erin sé bhaid an rútín. Agus sinna rud is mú ag an security de anmh. Agus cifar leis sé artsa? Well, bhí sé súil beidir go bheith an cáir a hórtaí. Bheith písa. Ar a hórs go Dylan dig an tó. Tá sam, beidir go mar se chomát fannacht machs nóir se. Seo má grifó. Agus muníe. Bhí sé Dylan an duine tácht am a híl. Tá samar do bháin, tá an tála Dylan ghfuil duine hín swar tánaige. Hi, Vanessa. Robbie? Hey, some second, but one of them is going to be at this yard. Roy glad? Hánig mé ar an cós imime chár agus é full. I mean, bhí me chuna a chóirt gan eis, agus an sin hosí Andy do chóirteach, and you know Andy, I mean, bhí agla arm. And sin hosí Andy rog rá airgad an. Agus cap mé nach greid fi méid an nearing sin nach rá. So ní arna mé táda. Agus an sin fuirtá san é. I mean, tas an greis de ceart am seóró le níos lua. Bhí sé de cheartid sé seo inseach am an céad lá riamh. Ach chud is ad go greid an hu. Is tú mar cara, Robbie. Jas an lat. I gine Andy. Here is fé leat an cós a chun an mas mí leat. No, that's it. Camach an deir rud. Ní hasí mu mé eáil go deir ríist. Oh, híle go an beir seo sát mórgait. Nu chuide go mar clacht uit a roiint a sostíirt na leinte seo. Má tá. Goin se second. Tá tusa lafu bhfuil sa sin. Ceháiltas a cin seo bréga fumsa. Cetar bréga? Dúirta le síla go bhí me héanagus mealaí slabal ar calcholíthe. Ní bréag. Na chuúta, baintse. Bhfuil te a héin, mála sin me sé iad go scélín be goháin. Chir me se go léchar de dhéidirsa. Tin seo me se go scélí tíanana tugur é. Cunne machhain.
agus cynnydd o'ch labwr dwmta. Is, was ik het enig met 10 tussen geweksen. Best weet ik moet vangen te dood zijn nacht. Niet alleen naar je baamseles. Dus kom om ze kennen uit mij moet. En aardig kom mijn vertigen leg hele. Kijk voor je zomer ook al zo nou staan, nou zijn. Ja, why not? Slantje wel. Slantje. Geen, van bommetje. Sheila, ik wil taden wel. Wat ben je van het la Robbie is Vanessa tumult. Very schon is most boys dan vortigen. Geen te maar really boeren. Har ik eerst kom hoe hoort tu. Har er dig algo maar in la garit kipi. Het maar just stelling relat so wat chance bi toch een shot alorta. Níl is am éon rud níos mó. Ceap mé go raibh aithne go mórtach.